Danas je bio jako interesantan dan, dragi moji. Danas ne samo da je kraj dailya, odnosno... Da, izvolite. Dao je Srđan Hulak. Da, ona je legendarni fotograf. Da, 30. daily je, imam posla. U redu. Čujemo se uskoro, hvala vam. Hvala vam. Poštovani, ovo je samo bio jedan jako bitan razgovor. Znači, naši fanovi su oduševljeni na YouTube kanalu i pitaju da li je to sve od dailya i da trenutna epizoda, odnosno sezona od 30 dailya je gotova sa ovim dailyem upravo sada. Mi smo bili jako vrijedni, drago mi je da nam se sviđala ova zabava, drago mi je da smo nešto zajedno naučili. Danas smo bili čistit senzor kod Danijela Moćnog u Prizma Foto u Zagrebu na Španskom 22. Ovo nije plaćena reklama, ali može postati plaćena ako se Dani i ja tako dogovorimo. Ali samo da vam pokažem nešto interesantno za kraj. Evo, žena već umire od smijeha, ali prvo ću vam pokazati ono prvo interesantno za kraj. Znači, ovo je bio senzor kako je izgledao prije čišćenja. Onda je gospodin Danijel Moćan, koji ima najmoćnije prezimena u povijesti svih prezimena, zovemo ga Moćni, je napravio ovo čudo s još malo tih nedostataka i onda je napravio Bianco bijelo. Danijele Moćni, mnogo ti hvala, duge ekspozicije su moje, sve kuće za odmor na otoku Krku ću ja fotografirati i neću gubiti ništa vremena na photoshopanje ovih mrvica, tako da sam presretan. Ali da pokažemo i obznanimo još jednu jako lijepu stvar, a to je da je vaš Srđan Hulak imao prilike koristiti Hasselblada, da onog novog Hasselblada koji ne znam ni model kak se zove, ali je bio predivan. I moja žena je uzela ovaj očišćeni senzor, uperila je laovu i uslikala je ovu prekrasnu fotografiju svog muža. Drži Hasselblad, ovo je gospodin Moćan, koji naravno vidio da je kamera u prostoriji, napravio je pozu G7 i ovo je jedna od najboljih fotografija ikad. I ovo je bilo totalno zakon. Inače, totalno je spaljen i vidim da i ovaj fotić izgleda kao igračka u mojim rukama, kao i ovaj među ostalom. Ali samo da vam pokažem kako ja onda uzvratim ovako jednu umjetničku fotku i uslikam ženu besprekorno kao što je ona mene uslikala. Jer ona je našla svjetla. I žena voli svjetla i voli da ne vidi nikakve bore, tako da savršeno. Ljudi, šta da vam kažem, nego puno vam hvala na gledanju. Lijepo smo se podružili. Puno smo naučili, svašta smo radili, bilo je zabavno, napišite mi vaše komentare, napišite mi što bi htjeli, što vas još zanima. Ja ću se sad malo potruditi do kraja tjedna da snimi šta mi treba, tako da idući tjedan možemo izdat fototečaj za amatere. I onda ćemo, kako šta stižemo, raditi. Da li ćemo raditi ovakvu seriju daily još ove godine, ne znam, neću obećavati, uživamo u ovom lijepom setu iza nas. Nadam se vam se sviđao ovaj daily i samo napišite komentare, pozdrav od Hulakovi. Ćao!